Clear to te in zavain si bai vekule. Tunjum video a chuanin Venezuela engwanga run tok nge ania hemi phena US in petrodollar chanhim atun dante kan soin kan ngai tla ho don ani kan sha chewangin January ni thum sangni somni paruka khanin US Special Forces se chu Caracas Venezuela chuan an kala chuta chuan anram president ni na din munchel mek Nicolas Maduro chu anwa man nani heta hian chan pani wangin an shenga chu drug trafficking ati china wangle terrorism konga in tham noi wangin an shenga ni US sarkar chuanin law enforcement thila wangin manani e lakani anti lain khovel chuanin hi in run na thilani e ti in an soithung headline shangshanga in muanga thushangshang anziaka achen chuanin invasion miramwa beina handia USA lama chuan operation ani e anti thunga chuti lai ni US President Donald Trump chu podium adingin he thili national security ata na changkai ani ramven himna turania jak manga sumdong chinte cartel lian tak tak te tukdul na ania democracy adin theina tura malak na le kanjam pui theina ani e ti in asoya ama ero chu hei thudik tak ani cha em ani taka chuan he thil an ti zongzong hi oil wangani petrodollar chan hi mandu wangani tin he thil an ti hi khoveram puma ramshang shangte US dollar ni lawa oil te le sumno na shangshang kalpui duram te ne na thu an thon na ania in sum don ton na US dollar in panglau ani chuanin thapuin by forcing in ram sarkar kampai thang ti a thu an thon na ni Venezuela Covela proven reserve oil nei tamberania oil hi 303 billion barrel aneyani Saudi Arabia te Iran te Russia te ain ane tamzo kani kumsom nga chungte me umai Venezuela hianin a oil hi US dollar mang hianin alo shal to China tun kumruk liam ta khanin China nen in sumdon ton na hanneya China poisa yon mangin oil te alo shala tin Russia hena ruble mangin ashal le boka tin Iran nen hianin barter system chu thil in thleng ton na mangin oil kha ashal le bokani chumi omzia chu petrodollar chang khanin an kal shang ti na ni ti chuan an president ni lai mek chu tani na chuan an khung tani hei democracy lamani lawa chok manga sumdong cartel lian tak tak te vatuk dol tumna po ani lawa hei hi ani na taka chuanin US dollar hnung chon emo petrodollar mangdu lawa ramdang poisa manga sumdong chinte tuk dol an tumna le thapui manga ambeina ani ti chuan Venezuela hi entirna ta na an lo manchu halo ni ta a petrodollar hi du a manga du lawa manglau theini lawanin taka chuanin mi te kha manglau theilawin an thunun zo kani hetia US in Venezuela varun tamai hi angai twa chang lo deu ni na langa he hian kongshang shangin aram economy a khoi chetel theidon tlatani achan chu ramshang shangin he thil thleng hi anen meka an ram chunga engangin nge a thlen theyang ti te po an lo en veka chu chuan alawin rarin tir theibok ani chumi ina ngong anei tur chu US economy ani nga aram mi puin an twar don ti na ania he thil thleng hi China te Russia te Iran te chuan ngoi rengin an lo thira chuta chuan zo na in ang pakhat ramshang shangin an zo ron thei a omani chu he hi nia US in Venezuela sarkar chu petrodollar emo US dollar mangdu lawa ramdang poisa manga a oil a shala hetianga atuk dolani chuan engangin nge kan rampo hi a khoi veang ti zo na hi ani chan na chu ol samte hi ni adot le kan ni ma hianin US dollar system he akal phung hi rang taka kangkal san angai ni ti hi ni chuan he video a hianin Venezuela hi OPEC oil nei ga sumdong tu te ramzinga su tuani zeli apoimo zia achanga heng a oil thar chwa tam tak te hi US ne na apek dan te timeline kumsom ni pasari in che chwan dan le an local dan te kan hlir hawanga Hugo Chavez an thu nei na aron nei achanga US Special Force te Caracas sa anvat chuma an president an mantak dan thleng hian kan chui chaudon ani he oil manga insum don ton na hi apoisa shom pone mema US dollar billion zariat manhu ania he insum don ton na achang he engwangin nge Venezuela hi chwa andu
January ni thuma Venezuela varun anni kha atopna ani mai don lawa petrodollar tluk chat na turata na abul injan na chaw ani don ti te kan soi chho zelang enwange petrodollar chot luk chat ang kan ti chuanin thil reng hi ivan norluya sipai thachak na manga ivati chuanin mi te hian an zom lo chin ani chuwang che chuanania tundin hmuna hianin ram som pali te hianin he US dollar emo petrol dollar manga insum don ton na hi kalsan an tum chho mek ani Venezuela thil theng mek an thlir renga an ram chunga a thlen hi an phal ve don lawani hey financial advice ani lawa geopolitical a thil theng le US na Iraq indawna Iraq war nuwa thil ati buai chuar chhodan kalzel ani zoka chu aram mi puite hian an twar chhozel donani gas manatawanga thil manatawanga retirement pension to ten an thil dona khami khan hong ani zel donani US in Venezuela hi January ni thum sangni somni paruka avarun kha shethiam tur chuanin Venezuela hi Hugo Chavez a hun malama a omdan le chumi hnuwa engang din hmuna dingi ani ti kan chia chian angai ani kumzabi somni malam khanin Venezuela hianin oil tam tak anei ti hi shiatani a kumsang ka zakwa somsari chawa khan Venezuela chu OPEC chhuak tu te zinga mi ani a tin khovel pumpuya hianin oil thon chhuak nember ram ani bok Venezuela State Oil Company PVDSA hemi te hianin US ne na hianin nitin me hianin 1.5 million barrels oil hi ampezia China heng oil te Texas le Louisiana te ron thlenga ti chuan diesel te petrol la man thei turin an lo thlifim le ta China ni hei hi petrodollar system chu ania Venezuela chuanin a oil te chu US ne na ashala US dollar mangin ti chuan US na lo leya a shal le ta a ti chuan Venezuela chuan US ne na chang chuan ral thuam te thil chi sang te bonds te security te share te khang sang te kha a le ta a ti chuan US in oil leina atana dollar Venezuela ne na avape ka kha Venezuela chuanin US a bok a mang ta ni kha in man ton na sumsen na kan nai te close loop anti hi ni a Venezuela po hausak pha US po in oil ane sak pha rampani te khanin hausak na an nei ve ta ni amaro chu he petrodollar system a hianin thil phut pakhat an nei ani chu Venezuela hianin a oil te a thil reng kha US dollar mangvekin a shalanga engkim kha US dollar mangveka chhutani bokdona a currency reserve thleng khanin US dollar vekin ani turani US dollar pon lama akala kha system kha akalsani chuanin kha in sumdon ton na le inrin ton na kha atlu chhia in ake chetheya hekal phung hi Venezuelan President te po hianin chiang takin an shia kumsom chungte me umai kha chu harsat na telawin akal chinani US dollar i mana i omreng chuan US ven himna i changanga in sumdon ton na chata ka omanga i chhuasan walin i twar don ti kha an shia ni chuan thil phut olsam tak mai chu an mangtlang ta a ti chuan kumsa ka zakwa som kwa pakwa aron ni chuan Hugo Chavez to Venezuela chuan anram president ni turin an thlangtlinga President ron ni che khanin Hugo Chavez chuanin he deal hi he inrem siamna aman lo nei chin kha du talawa Hugo Chavez hi sipai te lo ni to chinania tin chu baka anram economy a thatheina tura malatu ani mai baka anti imperialism ani telboka Venezuela in oil an nei tam ziate oil a an hosak ziate a han en khanin he zo na hi ain zo ta engwangin nge kan oil te hi US dollar mangchawin US ne na hian kan chalang ramdang chumi aya mansang zo ka leidu ram ne na engwangin nge kan chal lo te lulang ti in nain zo ta tin kan ram leilung hosak na manghianin US hian engwangin nge alok na alo tel vengo tang chumai baka ram insum don na konga US hianin engwangin nge kan ram hausak na turte leiba te kan ramina sumle pai aman tur thlenga aron bituka aron thunun ngot thei hengzo na sang te hi anei ta a ti chuan kumsang ni aron her chwa chuan Hugo Chavez chuanin thil danglam tak mai aron ti chawa chu ama saberatan Iraka ajinta a chuta chuanin Saddam Hussein ne nanin huwa heti hun lai hianin US chuanin Iraq kha sanction apek laiania a shek hun laiani TV ma mitam tang mu thei turin Chavez chuan Saddam Hussein chu chibayin Venezuela chuan an oil chu Iraq ne na an shaldona
thil dang sang po anin leiton tur thu kha an puang ta ni he anin sum don ton na US dollar an mangdon lawa barter system until nei veve anin thleng ton na manga in sum don ton na ani tur thu an suya hei ham petrodollar kha awachau at mayani kumsang ni pakhada chuanin Chavez chuanin hydrocarbon laws an siama chumi omzia chu Venezuela ram sarkar chuanin an ram chunga oil an mu chwa emo an thar chwa tamjok chu an thunun theidon ti nani US oil company ExxonMobil le ConocoPhillips te kumtam tak chung Venezuela a oila share tak tak lo nei to te chu an share te chu an shala thu nei na sarkar ne na an pe ni lo chuanin ram chwa san turin an ti a atamjok chuan ram chu an chwa san reng ani kumsang ni panga a chuanin Chavez a chuanin oil chu China ne na a shala nin rem siam na po kumtam o tura contract an sign ani anin rem siam dam po all sam hle China chuan Venezuela chu infrastructure ate investment ate an ram mason na turin bungrwa le kongsang shangin apuyanga Venezuela ero chuanin oil apethung don ani dollar an manglawang hei China le Venezuela ina oil le loans manga insum don ton na le inrem siam na an nei bulchan na chu ani he an inrem siam na kalzel hianin a hlok na le a poisa shom hi sum fain US dollar billion som ruklai avani pha ani kumsang ni paruka chuanin Chavez a chuanin a oil chu Cuba a shalanga mantlom takin a shaldon subsidy in a shaldon atia chumi aya chuanin Cuba doctor tele zirtir tu te kha an local ve thung don ani he thila po hianin dollar an mangdon lobok chumi omzia chu thil in thlengton barter system thauka ani ta ni kumsang ni pasaria chuanin Chavez chuan Venezuela chu IMF International Monetary Fund le World Bank achangin ala chhuaka asoidan chuanin heng institution te hi US economy a than chakna tur le an mani puina mai ani atia ti chuan Venezuela ina heng institution pania leiba ne zongjong te chu avom hlumveka atel talawani kumsang ni pariata chuanin Chavez chuanin US dollar manga insum don ton na petrodollar chu atop ta ti apuanga UN Assembly ate chuan thosoin kovel hianin currency reserve dang US dollar ni lo hi kan nei anga ya kan sia mangai ani ti in alo soya South American poisa su khrate chu insum don ton na atana poisa man tang lon ni theiturin arota chungmai ba ka heng ramshang shang Russia China Iran te chu thopuya somin chung hodenen chuanin hetakin an thokhawa an changrwala USA chuan hei hi alo thlir renga harsatna an nei ti ashethiam ta ani Venezuela hiam petrodollar hi akal san mai ani lova chumi aya mantur ruam manna dang arota ramshang shang tenen thohona an siam ti amua oil nei ramshang shangina Venezuela ramina atiang hi anti ani chuanin petrodollar hi atlu chhedon ti nani amai ro chu kumsang ni pariata khanin US chuan Venezuela hi avarun lova kongdangin anram kha khoya shwai tu dangte da antumani sumi ti chiang tur chuanin kumsang ni pahnia khanin ku paoma ramchunga khan helna oma Hugo Chavez kha paitha kan tumani amai ro chu kata khanan hlo chama khathil thlentir tu le a phena inrol poimo tak mai chu USA hiani andia USA khanan han phatakna anhuwa khanin CIA te chuanin anon supporta ma anon lana sati te kha sha chwa ani ta zela kha helna kha antumang khana thlenglawa a fail dani ti chuan Chavez chuan darkar somli parian nuwa chuan na thunei na kha aron chel leta US chuanin kumsang ni palia chuanin ronti thatle atuma recall referendum ti mangin sumia tan chuanin opposition poll te chu sumle pa yanon peya NGO te an manga media te an leya hengzongzong anti chan chu Venezuela mi puite khan Hugo Chavez kha andu lawa an hnola am paithak theina torin ani amai ro chu kha referendum po kha a hlo cham le ni Chavez khanin vote la zongzong za somnga pakwa ala hawani ti chuan US chuanin economic warfare lam a hoile ta a anduang takin Chavez am paitha theilo ani chuanin an economy ang khoi chhiata mi ten harsatna an to chuanin an mani nge in Chavez hi am paitha kan ringani ti chuan kumsang ni som pathuma chuan Hugo Chavez su cancer wangin na boral ta a
Aboral tak awang chuanin a Vice President Nicolas Maduro chuan President ni na chu aron chel chhauta a. Maduro po chuanin Chavez a policy chu aron chhom nung zela China ne na aning kung kai na chu aso nget deuh dewa Russia te abecha zela US ne na insum don ton na US dollar man na te petrodollar man na te ka anwal swata a hoisan chhauve zela. Kumsang ni sompanga khanin President Barack Obama chuan Venezuela chu ram leilung ven himna tan ader thongani national security threat ani e ti in apuanga ti chuan avoi khatna atan a shek ta ne he a shek dana po hianin Venezuela shwai tu luk ho te kha kong sang sangin a sheka ti chuan an economy kha awang hong thei don ti na ne kumsang ni som pasaria chuanin Trump administration chuanin chu an check chu amma aina sign an ron tia US company enge mozat mai Venezuela achanga oil lechin te chu leito lo turin an tia heyan Venezuela ina a customer lian tak tak mai te chu thokle khata achan tirin a hlo tir ta ne US khanin Venezuela chang khanin oil kha nitin barrel noi nga lai mai a lechina chumi manhu chu kumkhat chungin US dollar billion som pathum point pasari lai ani chumi omja chu barrel khat ka US dollar somsari pangaman zelania khang zong kha oila changa lokna alag lu zong kha chan khathil thuwa anchan tavek mai ani chumai baka US one in Venezuela sarkarina USA bank le munshang shanga assets ane zong te chu an fraud sakfeka US financial systems ambeng shanga Venezuela sarkar khanin US dollar billion sari aya tamma anneyani ti chuan Venezuela chuanin ama poisa US bank ka ada hote kha a khoi che theita lawani chumei baka US company shang te chu US sarkar chuanin Venezuelan oil tankers hote chu insurance te pelawa shipping longmanga insum don ton na champui lo turi na tia hemi wanghian Venezuela chuanin harsat na lian tham tak atokani achan chu insurance te tin longmanga insum don ton na kaltu reng kha atamzo kha US a ania tin sumle pai kha US dollar manga ti vek ani wangania tin European Union te pon dollar kha reserve currency an man awangin engkim kha US dollar ati vek ani China khanin Venezuela chang khanin oil leidu poni sela insurance te a ship na tur zong a thon na tur zong te poka US dollar manga kalpui vek ani awang khanin andu ang khanin an di theilawani US market a chuan Venezuela chu leiba anei theilo na turin am ban veka heng zong awang hianin Venezuela chu international market a khanin alang ve theilawa atel ve theitalawani heng awang hianin Venezuela chuanin ramshang shanga changa loan alaka investment ati theina turteka engma ati theitalawa chumai baka US company shang te chu spare parts te tankers te equipment te technology shang te ka Venezuela PDVS enhena khanin shal an khapani Venezuela rama oil and lak chua an enkol na zong hi USA ina asiam khol zong te ka USA changa an lak lu vek ania USA in spare parts te technology te equipment te shal aphal lo chuanin an khol nei sa te kha achia ta siam chat an ngai kha chuanin engma kha an ti theilo don ti na ani ngal mai oil pump chhuana te a thlit fim na te engkim mai kha US achanga an lak vek kha angaya tin mithiam po US achanga ronkal an ngaya khang zong kha USA in ahan bena shal aham phal lo ta ka chuanin Venezuela chuanin oil apek chhuale a shal chhuana khanin harsat na sa takin atok ta ani sumi ti fia tur chuanin kumdina an oil shal zat a number hian ati chang hle ome kumsang ni som paruk chu Venezuela US sarkarina a shek ma kha ania chuta chuanin nitin mai hianin Venezuela chuanin barrel million pahni point pali oil kha nitin a shal ze a kumsang ni somhnia chuanin ni khata a thar chhuwa zat po barrel sanga che anlo ni theita a an oil thar chhuwa kha za a somriatin atlanhiama atlu cheta ani oil manga lokna an lak chin kumkhata billion somnga paruk ni chin po kha billion som pakhata atlanhiam ta dor mai ani hengte wanghanin hyperinflation karonom ta thilman khan na satakin ron sanga mi puite khan na satakin an tuara ele ina harsat na satak an tok bokani
chuti lain US sarkar chuanin hi democracy ania mi puite dikna chanvo an hmu theina ni ti in asoimar thung hengthil zongzong a thlen chan chu petrodollar chan him an tumna atana ruamhanna an kalpui zelani ti aya changzokin kan soi chauzelang Iran hianin US achangkhan economic sanction na satakin atoka kumsom chuangte mai kha shek in na omani achan enge kan ti chuanin Iran hianin oil a reng-rengin US currency US dollar kha amang lawa khata khanin US na thunei na arun nei na kha aum theilawani chuwang chuan na sataka shek na han to kani Iran human rights Venezuela human rights ai pokhanin alanhiam zo kani amai ro chu hei human rights lampanga ni mi alawa oil manga indau na le petrodollar ti chung nun tum na vekani kumsang hi panheron in her chuan US chuan Russia a shek na kha ama ain atisanga achadenge kan ti chuan Russia hianin oil le gas mana dollar manglawin rubles angiat wangani US chuanin hei Ukraine indau na wangani hatia amai ro chu han entala Bank Reserve hianin US hianin Russia poisa US billion dollars thumlai mai afroz sakani Swift achangin Russia chu an chuchata Russia ina oil apek chhuana munshang te chu anwa bitum chat mai ni hetil human rights lampang an thlir wangani lawa oil manga indawna vekani chuan chu ta chuanin US dollar chu ti chaka ti chung nun bera khuvelina manzel hi andu bokani Saudi Arabia kan enlenga anrama puan human rights wanga harsalan na satak mai mi puin antwara araphlag ma journalist te anthata tin Yemen te ambom telboka suti lai chuanin sanction emo shekha annimia lauthung engwange kan ti chuanin Saudi Arabia hian a oil te kha dollarina shala ti chuan khanga hlokna te kha US treasury bonds a avamang le zelani chumi omzia chu Saudi Arabia hi petrodollar system chunga khana la telve wangani Sumi omzia chu Saudi Arabia hianin engthil po ti sela US in a thopuin a sangoi zon puya ni reng donani achan chu oil kha US dollara an manchung chuanin US in a thopui turte zinga mi ania sipai tha changna mangpuin a pui reng turte hanni chuti lain oil kha US dollar ni lawa ramdang poisa manga ishal ani chuanin sanction inianga shek inianga kongshang shanga an poisa te frosak ania mangtheilawin an siama tin ingkung kaina shang te sumdona shang te kha dansa in anom ta chinani hengthil zongzong hi sarkarin human rights akalawang le arami puite a shek na sata wangte ati she om wangte ani lawa petrodollar ti chung nun tum wangani Venezuela hian hei a shechang ma US hian kongshang shanga min sheka kanram leilunga kutron nga atuma engkim anthun hwaya da atum ai chuanin Sumi telawa nun kho chwa kan tum torania ramdang te na tho ho na kan zona nga yani antia heti hian an ti ta a kumsang hi som pasari changa sang hi som ni panga in kara khani Venezuela chwana oil chu China ne na yonin ashala China chu Venezuela customer lian tak mai lo ni ta ni tin mai hian barrel noi nga chuang lai mai kha kumsang hi som ni pali chung khan leize ang ani Heta transaction an ne zongzong US dollar an manglawa yuan an mangvekani sumi omzia chu US dollar a te in kumkhata US dollar billion som pathum point pasari manhulai ani tichuan India hne na hianin Venezuela chuanin oil kha amantlom zokin an shallia India hianin amantlom zoka leikha amamu ani achan chu India khanin US achangin economic sanction kha atoka khami adawle theina tur khanin hetianga akalpui hi angai ta ani nitin mai hian India khanin barrel noi ni lai mai kha aleya India poisa rupi pangin alei chinani chuan India chuanin kumkhata billion panga point panga aya tamma chu oil leinan amangta ani Tin Venezuela hianin Russia hna oil an shala heta hianin barter system an mangthunga barter system kan ti chuanin oil iwa pechhuwa ka anrama ithil nei velau kha nangin ilaluta thilhlu kha idin thlengton ti na ani awol samzonga soi chuanin ka chen ompain bu fai neya kein an hna kaneya ti chuan bu fai ka mamwa anin an hna kha amamwa ti chuan aman huang khan kanin thleng ti na ni Sutiang che chuan Venezuela chuanin Russia hna oil pe a Russia chuanin wheat te ral thuam te khol shang an khol nei sa ti changtlun na turatana an mamote kha apethung ani
He anin sumdon ton na hianin poisa pakhat ma an hmang lawa barter system chauka an hmang ani. Hetia nga thil nei in thleng ton na hi hmun hrang an hmang boka chuta chuan Iran, Cuba le Nicaragua ram te nen po an hmang ani. Heng ram zongzong te hianin US laka changin economic sanction shek nakha an tok ve vek boka chumi laka ta an nun kho chwa the tur le an dam kho chwa thein tur chuanin heng barter system hi an hmang ta ni. Venezuela in oil pe chwaka Iranin a gas te chemical shang te apelet ve le a. He anin sumdon don na hi a hlut zong chu kum khata US dollar te in billion ni man hulai te ani. Ti chuan petro cryptocurrency Venezuela ina a back up chu an siam chhuak ta a. He petro hi digital currency ani a US dollar tel lawa khovel ram pumpuya in sumdon ton na hatana an man thei tura an duan ani. Amai ro chu vandwai thak tak main an thil ro man le an tumda nang khachuan akal theilawa amai ro chu Venezuela chuan in kongdang a rekleta a China hne na ba anei te chu a oilin a rulta a Venezuela hianin Hugo Chavez a hunlaya China hne na chang infrastructure loan an lo laka khanin US dollar billion somni lai mai leiba an neya chung an leiba te chu US dollar manga rul lawin an oil nei mang khan an rula ta hian US dollar kha engma atel lawa an leiba kha oilin an rul ti nani ti chuan kumsang ni somni panga chung khanin Venezuela chuanin nitin mai hianin oil chu barrel noi kwa chuang zet mai a shal chuak ta chinani henga oil sharing renga hianin dollar amang lawa barter agreement zemo barter system kan ti kha amang zelani barrel khat kha dollar somni pangaman hu zelan ni a chumi omzia chu kum khata oil an shal na man kha US dollar mangsi lawin US dollar a hlutna te chuanin billion somni pali point pasari ani khovel pumpuya oil nga berina hetianga akal pui chu US tan chuanin alomum lo hle ani amar chu Venezuela hi an mani chau hetianga kal hi an nilawa Russia point ron ti vea Russia hianin a oil hi ni khata barrel million nga te a shal chhuakani Iran ve thung chuan a oil chu barrel 1.5 billion lai mai ni khata a shal china chuta po chuan US dollar manglawin China poisa yuan le euro a mangani China nen hian in beremin an sumdon ton na a hianin yuan mang turin an in berema chumi ani chuanin US petrodollar chuanin khovel pumpuya oil athunun thinna chu a hlau ta tel mai ani kum sangni somni panga kum toplama phei chuanin khovel rampum puya oil shal nakha za a song panga chu US dollar manglawin ramdang poisa te barter system mangte ati aloni ta a chu kum khata US dollar billion zali som man hu lai te ani chu mai ba ka khovel rampum puya oil an shal na zongzong bel khom phei chuanin 2.74 trillion dollars lai ani hetianga akal zel ni chuanin mithiam ten an han chut phei chuanin kumsang hi somni pasari a thlen meu chuanin US dollar tel lawa oil an shal na hi za somni panga changa za somthum lain a chau thei don ni in an soibok ti chuan December ni somni pariat sangni somni panga khanin China le Venezuela chuanin sumdon ton na atana inrem na an siam thu an puanga he anin rem siam na hi kumnga chunga tan ni in US dollar billion somriat lai ani thu ampuang ani China chuanin Venezuela ina oil alak chhuat na ate apuyanga asiam thar tur thu asoya chutianga anti chuan Venezuela ve thung chuanin nitin mai hianin barrel 1.2 billion chu China hnena ampe ve thung don ani tin anin sumdon ton na reng a hianin China poisa yuan an hmangvek thungang he inrem siam na an nei hi apoimo maya achan chu oil shal chungchang ringot ani lawa Venezuela a oil an lak chhuana te an thlit fim na zongzong siam tharle na kha atel tlatani China chuanin Venezuela ina ama hun local zel tura ma ason theina tura kha investment avatia chumi omzia chu oil an lak chhuat theina turin pipeline te an siam tha a ramdanga anthon chwa thein tur pipeline te an siam boka oil an lak chwa thlifim thei turin an siam thaboka munshang shanga port te an siam tha a he thil hi kumrei lo te chunga indem siam na mai ani lawa Venezuela hi China yuan digital system a aluna manroa ania tin China hianin khovel rampuma oil nei liamber te zinga akut avazen na ani bokani chuta che chuan US su rompen lutin ngai dan ngel hetak anron nei ve ta a
heng thil thleng hi kan en mai maya China in Venezuela ina oil reserve ane billions a thum le pathum ma hianin kut arol hi ngoirenga kan en suan petrodollar hi a chevek don ani ramdang pon anron zom ve zelanga Saudi Arabia po in a chanmun asonanga suswat economy ati chetelanga kanma huna thim don ani ti in an soya chu wang tak chuan January ni thum sangni somni paruk aron thlen chuan Venezuela chu anwarun ta ani Amani Ramsana Azingdar Thumle Minisomli Pasari Arik Chuan US Special Operation Forces Hautsu Caracas Venezuela Munshang Shanga Chuan Anjuma He operation he Title 10 Military Authority Nwaya Kalpuyania Sumi omzia chu he hi sipai thachakna manga anshat puina thapa an kalpui ani aruk arala CIA kaltanga anti kha ani lauti na ni Andwa manle Uncle Puidana Swani Nicolas Maduro chu US indictment noya drug manga asumdo na wangle narco-terrorism how apuya wanga manturani ti hiania Maduro chu Colombia a drug cartel hautenen changwalin US ramchunga cocaine antol ruti in ansoya hemi wanghanin miswal thil diklauti tu chuanin rorel na amunge turani e ti in ansoi bokani Amai ro chu he operation hi US Military Special Force ten Uncle Puitlat sia an mandan han en swanin law enforcement ten kalpui tur ani lain ani taka swan he thil thleng hi indo na ani ma se khovel mi pui hmuah chuanin law enforcement hilani eti in an soimam thung Maduro chu presidential palace sa vaman nania an man vele US military aircraft da ngalin Venezuela achangin an thlo chwa pui ngalani Tuna hian US detention facility da mekania trial mabak mekani hemi atlenvele hianin US sarkar chuanin one guido chu Venezuela President atan anruata ani one guido hi Venezuela abuaina an thlentira piang khang kumsang ni sompakwa changto khanin interim president atana an langmanzia ani bok guaido hi mundanga abirua Venezuela ramachangin abiruti nani US one in January nilia khanin Venezuela hianin an thlopui le ta ani White House changa unofficial statement at swan heti hian an soya Winni hianin narco terrorist puichin le Venezuela mi puite harsat na nasatak pechin tu chu man ania halal na topta Nicolas Maduro hi miswal ania president anilaw man ani hi rorel na feltak ania indaw na lamani lawe tin thuan chho ani Amaro chu hetianga thuan chhuah lai hianin khovel ramdang chuan thil dangdain an lo thlir thung ani China chuan thu chhuah siam halin he indo na hi dan lawanga indo na ania international law kaltlatani eti in an soya ti hanan soiboka US wanin rampakhat shwaitu chu anwaman top maya rangtaka achwa hi kamphu dani ti in Sumai baka United States ne na diplomatic mga anlawin biak chin na zongzong te chu anti top vek thuam puang bok Russia po in emergency meeting kau halin UN Security Council a thuan soya chuta cha resolution ron din pui ngala chuan resolution a chuanin US na athil ti dan hi adiklo thu an soya UN Security Council achang po a in withdraw turin amphun ngal pokani chuti lain US swan aron veto ngala Mase vote la zongzong hi sompali le pakhat ani US che hianin ai ti in a vote ani United States lama changfo chin France chuan bana pharlawa vote thak velo ti nani United Nations chuan in emergency meeting emo emergency debate akau ngala chuta chuan ramza somli pasari chuan in resolution chu anpom puya US che dan hi in za lo na le international local ani zale andu lo thu an vote ani USA le rampali te chuan no IT in an vote ve thunga chuti line ram somni paria te chuan vote an thak ve lo thung Mairo chu he andem na hian kongrau atulem lawa UN resolution na vote an thak po hian omzia anei lem lo Omzia nei ber tur le poimo ber tur chu hemi hnuah hian engthil nge thlengang ti hi ni tuna chuan US chuan in Venezuela chu athu hnuaya ada to a aram sarkar a president po an thu hnuaya an da thei ani a he sarkar tharina ati masak ber tur po Venezuela in oil a shal reng chu US dollar in a shal levek tur hi ni
Nirei lo te nuwa chuanin Venezuela President har Guaido chuanin Venezuela ina oil a shal zongzong te chu US dollar in a shal vekang ti in aron puang ta ni. China ne na deal dan lo siam to po chu am pendinga ennon le turani e hantia. PDVSA chuanin US ne na a shal chunzom le anga. Ti luina mangin Venezuela chu petrodollar noya laklu le in na omta ani. Ma se khovel rampum puina an shat reng tur chu hei hiani petrodollar hi du thlanna awanga mang anilova ti luina awang le nor luina te indona awanga mang anni ti hi rampakhatin asum le paite achak zia landirnan sipai thachak na manga ramdang avabe hianin ramshang shangten chu chu an lo hua andu thlanna wanga zomani ngai lawa hlauna wanga zomania chutianga mi in hlauna wanga awa zomani chuanin achwa le na tur kongdang an sheutlang puichen Venezuela ram anwaruna changa darkar somsari pani chunga global market hi lawen taila Oil man te chu nasa takin anon sang dani January ni nia barrel khat dollar somsari pali ni chin kha January ni nga chuanin barrel pakhat kha dollar somria pakwa achawa mi omzia chu ni thum chungin za a somni in oil man aron sang ani engwange kan ti chuanin oil thon chhuak tu ram zongzong te khan adot le a an chunga lo thleng tur ni in anin nga ya an ngai to an sa don ti na ni Saudi Arabia ram lo ni tala oil shal chwa piang kha China hne na yon mangin ka shal chhuak to angin in rem siam na lo nei to tala a risk kha asang to ti na ni tuna hian yon hi dollar a in a thang chak to maya atlang pui thui ni wesin asipai thachak na ati lan apiang hianin US dollar hi achang chhin ani ama ero chu tuna chuang khatiang kha ani tamya law yon hian chanlam aron pana ni hi chung lek khanin za pakhat point pariatin aron chang ani engwange kan ti chuan China chuanin tuna hianin ramshang shangin US dollar kalsan antumna ata ama ambe theina turin alo in siam rem to tlata chuwan chuan US dollar ring du lo te khanin China yon kha anwa bel chanta ani Russia chuanin a oil mamo tu abik takin heng China te India te le BRICS ram zongzong te chu barter system mangin akal pui thei ti alo puanga Russia finance minister chuanin heti hian soya Dollara in nga chuanin ichunga enge thlengdon ti Venezuela sarkar changin kan hmua chutiangang chuan kan ti swal palve tur anilaw ti in soyani Saudi Arabia po chuan US ne na defense chungchanga animbiak remna tur thu an soi ho tur chu ason hla a Saudi ho chuanin US petrodollar hnuaya an omreng chuanin an chunga thil lo thleng tur chu runan ni ve theya daw an ni ve thei ti an sha tu chu a him che angem an tan a thatcha donem ti an ngai to ve mekani tuna hianin China nen imbiak na an neya oil an shala changa za somni hi yona shal tur chungsang te anim be mekani OPEC chuanin heti hian an soya sipai tha chakna manga kanram leilung hausakna te kan dikna chanvo te le kan thil engkim chu saka kan om hi thilung chha thak takani anti ani heta an chongkam hi a omzia taka chuanin adot le a chuanin keini oil nei ram te hi target kan ni ve theiani tinani ram som pali ngot mai chuanin US dollar tel lawa insum don ton na tur kongdang andapa chumi thu chu anon soi chuak vek boka chung ram som pali zinga signature ming sign to lian zwal te chu China Russia Iran Brazil Indonesia South Africa Turkey ramdang pasari ten ni hei hi dollar manglawa insum don ton na bul inchan na tur chu ani thayangem Venezuela anwadawa Venezuela sarkarina oil asha zongzong US dollarin asha le donani tia Venezuela ramcho petrodollar systema ampo lu hianin US hianin chakna na chatak chang tur le dinpui tur niya alan lai hianin aso khoki kongdang da in akal theitlatani achan chu ramshang shang hianin dollar manglawa insum don ton na tur kongdang andua chu chu an enmek siani Italy Prime Minister Giorgia Meloni khanin EU hianin Russia lam kambel ahun to ani ti in asoi nge ni kha chanchu ramshang shang te hianin US dollar ring lawa an chhuwa san apiangin ramchunga buaina an neyanga ramshai tu te man an nianga US ina athunun thei midang an ayo aronda thei niya an shat ve kawangin ti luina hnuaya oma kunreng kha an du bik lawani He thil thleng hianin engangin nge ngong aneyang
Venezuela hi case study poimo tak ani donani Foreign Ministry ramshang aina case anzireng rengin Venezuela chunga hian thil nge thleng ti hi anzir ani zel dona an case study chu hei hi ani Khovela oil nga ber ramchuanin a oil chu US dollar in a shal du tolawa chung a oil te chu yon mangin a shala chu mai baka barter system te han kalpuya bilateral payment mechanism te an siama tichuan US one in ron chang le tin an ram chu avaruna an ram shwai tu amana chumi aya an thunun thei shwai tu dang an data a chu an thun huaya an thunun thei shwai tu thar an vada chuan in Venezuela chu petrodollar system ma aron puile ta aron lu puile ta ani he case study achanga zirlai min zirtir hi achiang viawani US dollar hi economica anchak emawanga chakreng ani lawa US dollar atluk chet ai chuanin ramdang avaruna avati chachin ti atilang chiang em ani kumsom nga chuang te me mai chu US dollar hi reserve currency ania achan chu angel heta arin tlak wang ania ramshang te point US dollar ha currency reserve a khanan pomani achan chu dollar kha manna olsama khoi hmuna po kham pom ani zela sumai baka Khovela economy liam berber te khanin dollar kha an mangtlat sia hei chu thu nei na moi taka akal da na ni a economy a po an tha a an sakani ti lantir na ani ma se chu voinia thiltheng hian ron soidang lam ta cheu mai ani petrodollar system hi chhuasan itum chuanin sipai thatchak na manga beininga iram runi na omanga ishwai tu te mani na nom dona aya midang anthunun the shwai tu anda don ti kha chiang takin aron tilang sini ti chuang Khoveli hanen tala indawna ramshanga a oma chung indawna ramshanga chuanin oil a omna ramapiang a hian USC a inrol zel ti kan huang tun maya Thailand le Cambodia ram anindawa anram shwai tu pahni te chuanin inrem siamna an siamani kha achan chu tu mamiron ngai sakve lawe hantini hein dona hianin engwangin nge USC a inrol mi alo kan ti chuanin hetilai mun a hian oil om velawa US kha aron tui phave lawani amairo chu oil a omna apianga USC a chezelani Saddam Hussein a paithla ka a omna chante tuna Venezuela aruna hunkal to athil thlengka en chuanin US hianin ram avaruna an shwai tu te avatuk dol na ram pianga hianin oil an nei ani ti chuan ram shang te chuanin dollar currency reserve an lamhan chu US an hlau ania amairo chu khatiang rengkha ani don to lauti achiang ani achan chu US dollar tlan chiat na turkong dang China hian alo siama digital yuan te akal puya ram tam takhianin China emo Russia chanpuina anbela Russia emo China lam an hoi chauta me kani tichuan tuna Iran amboile meka Iran po hian oil neya China ne na inrem siamna an ne awangte khanin tuna hianin ram chunga boina alo thengle ta chat mayani video le peka engwangin nge Iran hi khoi ania boina alo chho chanti te rontarlan kan tumle donania ole khati zong khatun chuma video kanon le chwa theite chu ani atop nan ngai twa pe te tan Rothschild in Central Bank anei lo na mun rama piang hi engwangin nge be ania run ania anram shwai tu te paithak an ni zati hi ilongai to ve mai donania